Kakasi Jintia Fish Wholesaler and Retailer Association hakasing thoding kalalik bani kandu ika Commissioner of Food Safety kakong RM Kurba banpan jik pensyai halor kajing pale atas ban pensisha baki dokha balawan ra nashabar kajela kidai kibalain jak dakadawai formalin hakajing akran bakinong thok kubor hadin kajing kandu ika kakong RM Kurba basiwan khar ubade dukhat jungkote kasenjuk uletu baka Commissioner of Food Safety Kalbatha bade bana letes shuai kidokha kibalawan ra nashabar jongka jela shuaban penrung syabasa di dokha hayudu ban penti kena baki dokha kimde satya kibala khle dakadawa injek formalin ulai turu baka Commissioner of Food Safety kalaila de kinong di dokha bandi tangi kidokha kibawan naga jela asam namar ka jela meklya hi marwe kan omla satya ban pendap ikajinut kam juki pajba lo jong katok phangi le banyak kendu ya ka DC banyu ajing sana ke kita kijat mar salan banyu ajing sa but onang ilale ya kendu ya DC kelong kaba successful kelong kaba seiso kata kajing ya kendu ini ki bat ngiyo kajing sa hit DC baki don kijat mar ki bala mana ban penya kita gidi ki khasalan ki baya from far state ban ki state ki ba kham jinga kita gi ki ong ki marsalan hadin ba nilayo ya keren ba DC yang ya ingi ki permission pat bangin penya ini ki doha local kini ki local production jong adjacent state namun ki state ki marjan kum ka state Assam ti kini ki local production kini ki tum ki khaim khai ki babunjat kini ru ki bunjat ki production kini ki local product ti tang kita hingia ki je kenduk mene ndre nor jo kata kladan ru ki je slok ka je slok ka pedang jungi bat ka DC ba ngi kintu ya ke government ba nang ni khmat ba kan long testa ha ka ba kan wan man tes ki kimar ki mata so bangin on load na ki kali kinang ba kan long ka ba singa ngi yang kinong penya yo ya kini kimar ki bawan na bar bat kumjur yo kinong bam kindan ha ka jin singan kindan ha ka jin singan bat ka jing kumtak long sif ba kinum bam kho nyo su nang nis mat hadin bala tes ya ka kamu kiru kinyo ka jing sai ka ba kinum don ka jing tiang ka jing kho nyo ha ki bam ya ka tidak ba ka government ni kerpat red ya government bakan wan le kat bala ploy kita baso bangin perpoi ta kamar kuma gilabu por maki khasan sing hadin ni na perpoi ya kini kimar kinwan ban tes kin tes ya ki so bangin on load na kliyo na ki kali nang ta lada kilong fit kita ki mar ban bangin bam tangi sa supply hang hayo bala da kanu kamar ka bam nong fit ban supply lada ka bam nong fit in return ba kita gidi kendo jongi mene bak gidi keren di film jumut bak disi pila clean lab kita kidok khaba ai adu menta nakaliang government kan tempat ai clearance lab nang nu kita namar kang nang bun kita sebikin le nang menang na kibun ki kentot hiru kisim gini sampel om ni kisim tang sejaka sampel kisim na keleng jong kastir om tang nang ni udu ya kini sampel kisim le atas om di tang nang ni udu la sim ya kini keleng jong ni kastir bagi le atas kampalong complete kata tes kat kajing batay UGC tin rekat ke bala adaptas ki bailai clearance ni kilong ta ki local fish ki ba from the adjacent state ki ba kumanya kren Assam state kita kilong clearance bat ki belong sngani ki pada bakin penonkam bakin ba local product ndai na do sana do mentar ni la bandi tai kejaran khat bangidon ke meeting kumni ngimpal la bani pli kedukan ndai nang lakut kani ki meeting jungi kajnya slok jungi ngila ban pli kedukan kaya bin adu mentaru kan ya kamnum dan jing hadin ke khatsan sengi be kin sesya kita ki khatsan sengi kin sesya kita ki ya kita ki dokha kita ki saujat ki dokha kin sesya bagian dawan de kitrok kin wan hante hadin kata kin teswa kin salong kanong regular man ka por tes kamut ka ba kanong ban safe yu pajba bagi ba om bagi ong kebawan na jingai gini ke ba lek ne kuntai de ka tes di ai minha ne ngala ong ki mene ba ngiyo tu ka tes na nang ti ka ba ka tes nang ti kilas tes ki food and safety initiative yang ka tulung nga ong ni ngim senia de ka kampor tes na ni tingi di ndri lada ka tes kading syariah ba kan ka tes ka ba na ka state la jom nang ni kila clearance kamu nila la ngindi ndek ki kamla pade nak ni ka state pade la ka to ra ka bagi ai test kiwan ra bat ka to certificate negative formalin ndek ngila formalin mangihingin sim action ni kita minum syak su itu supply manang ni tangi gitu ki basya ki wan ra certificate
sertifikat nasyati bat nasyani kalau kaju ke long negatif dia kata ngin cimar ben kita kanang ba ngin nyo lagi test ben nanti ngin nyo mencim action ni di supply nanti ngin lap ke uno di lisi ke state government tu kelaban mencim action itu kali kelaban pen stop kelaban fine kelaban le akan kono buat muka anjing ini ongki kani nakani kedo khafi lap bat kani sertifikat ya sertifikat ndai kat haduk mentah de ngim perla panong ye haduk katsan singi kinsa set up kuih ke office nanti de kita kedok ha ke benda sini kabar pila long pajak kin pam kemudian ini benda kelong egi ki bagi ni kampun ke semua kabar don ki egi kabar khamtam num sya kan tho bang ni di ki dok ha ki ba jabo ki ba pen peta ke ko ki ya ni kwa ko ki ya kuah hi poprit ke government ada kumno kat ke balik makin ni kuah ini ya poprit ke government bat nak hantam jing to jing baru ba kini paham dak kusut semua manlai jing pang jing kan jing pang jing sistem nak kadang hari katsan singi kin sawan test biang kin sawan test in selia regularly kata test ya kin sampai kita kagi bawa kita kisau saja ya ki dok ha ki badan mentah bar khat ki ba ki khasalan ngilari ton ndan su ngim sha su ban marketing iki ngim dan kam su sistem mang ngi cooperate lang bat ki pat ba ngi cooperate lang ba government kamul ya kana wono ketir ka badan system is banded food ya kata ngin return no ngin lani ngin destroy no ngin marketing ya kan ngin marketing su state production fast state production ngimla ban mention ikeno nung state market production ki babon ki nagi state bol far state bong kamot nagi bun ki state far state halor pada kita kedok ha ka ba halor pada kedok ha ko ong disi pang kedok ha mde bong kelaban ni kata ka far state bagi sebar ki numla su banwan kita ya kata kedok ha ki ong hadin khatsan singi di ban soy kita khatsan singi ki numla ngimla mande ka hadin bagila form komiti jogi bakin sebelek kumno ban ra di dok ha ki ba di dok ha ki ban ra na kham sejingai muka kharo kha pengas kha pamphlet kha katla ya kita ki dok ha menta ki ong bakin sabuk ko ka testing ayu hante office te man ba ka yu college kitu kin ila mi ra ki dok ha kharo la sya ban ra ki kharo kita baru ki bakin pecah bandi menta bikin test wenang te kin sawan hayu jadi kita kidok harin kersan singi kin sawan ra ini kita kidok nanti man la balik sayo kin sukses kita kidok ha bandak lapoi kum tang kita kidok haru ngin sakhot ifi ki press ru so bangin le kita ban release kita kidok haru haba ki wan letas ngin sakhot ifi ki press ba fi ru pini oban pensa si pat ba bangila le letas nang tengin sa market ya ka tingin sakhot ifi ki press ru ha ta kapor nong song sunong para nong bam dok ha ba hayo hat kia di gitu ha kamu judi berbot kita di local production di kamdan jingma jing tiang kalau ke jing ai clearance jong di ha ya kata ni submit mila submit ya di tikin saya examine halor jong kata but kin pet neki which company ki ba submit kita ki certificate ki form ki ba le tested here but kin sa deal maki let's say tak production ki long clearance kan try kin saya pendet para maki kene ki government mata kamne jong kene gede gon matra ngimla ban ong halor jong kata ka certificate ke ditang mengi produce mengi hakmat jengki nomor bayar kita tested ngimla ban le mengi we are just seller not doctors ti yak tested ken le da gon telah dan ke report halor jong kata te government kan simaksan